Hei a pōpō ka waitohu kirimana ngā uri o rongo mai wahine e manaki hia ai tō rātou awa a whangawehi. Ka waitohu e te kirimana nei e ngā marae o te māhia, te kaunihera ārohe o te Wairoa me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. He wāhi a te māhia e tūtata ana ki te Wairoa me Tūranganui Ākiwa, kei taua takiwā rā te awa o whangawehi e kō piko ana. E ai ki te kōrero nā te pāua I raru ai arongo mai wahine, I enei rā ko te paruke. The awa, the water was being affected by the wastewater disposal which runs in the sea. Ko te tūmanako kia rereke tēnei āhua I te wai tohunga o tētahi whakaaetana e mea ana ka tia kina enei wai e te kaunihera arohe o te Wairoa. Ko te rautaki mahere, ko te hanana o etahi haroto hamuti, ko te tangata whenua me te kaunihera nā kaitiaki. So that we are not just being consulted, we will be the decision makers for the future. Mena ka kaore mātou kei te tepu, kaore ngā tari e hana mai ki te kōrero ki a mātou. Mai anō enei kuia e hikoi ana I enei whenua. The sea was right up here. Ko tō rātau hia kia hoki anō te wai ki tōna āhua I mua. We are noticing there has been a discrepancy. We're losing our whitebait, we're losing our kukos, we're losing the other areas of our kaimoana is being affected. He kaupapa ōrua tēnei ki te kaupapa tiaki I te moana o te māhia. Nō reira e hoki ai te wai hei waiora, hei wai whānai I te iwi. If we don't look after the environment, the land bird will suffer, and the seabird would suffer, and you and I will suffer. Ko ngaro ngā kai o irote I te wai. Ko te matapai ia ka taimai te kotahirau neke atu tānata ki te whakanui I tēnei hainatana hei te ata o a pōpō ki Tuahuru Marae. Rāpaera tāwhai te karere.